Da li se u tom pitanju šta rešava između Srbije i Slovenije na državnoj ravni? Srbi su najveća nacionalna manjina u Sloveniji sa velikom tradicijom, dobro uklopljena i inkorporirana u slovenačko društvo. Zbog toga je za nas izuzetno važna odluka Slovenije da ponovo oformi Savet srpske etničke zajednice, koji će biti najbolji forum za političko delovanje naše zajednice i mislim da se ovime stvaraju institucionalni preduslovi da naša zajednica u punoj meri ostvaruje svoj kolektivni doprinos državi Sloveniji sa jedne strane, a sa druge strane da se kroz ovaj institucionalni mehanizam osigura da Srbi na području Slovenije mogu da ostvaruju svoja kolektivna politička i sva druga prava na način koji dolikuje istoriji odnosa između naših zemalja i naroda.